Dobro, što se tiče samog značaja izložbe, kao što možete vidjeti, zastupljen je veliki broj kako domaćih, tako i regionalnih umjetnika, od studentskih radova do visokoprofesionalnih radova. Međutim, ta granica blijedi kada pogledate sve ove radove, tim prije što obiluje jako bogatim likovnim izrazima, poetikama, tim prije što nose, kako da kažemo, neke određene specifičnosti, različitosti u samom pristupu grafičkog iskaza, a onda, kao što rekoh, i u samoj poetici. Na izložbi možete vidjeti obiluje jako dobar likovani izraz, jako autentični rukopisi i ono što je jako zanimljivo, vrlo šarenolik i različiti tehnički pristup svim tim grafikama. Što se tiče značaja izložbe, jako je dragocen, tim prije što eto, grafika u eri nekih digitalnih eksplazija možda gubi na značaju, ali ne svakako na kvaliteti, tako da ova izložba možda na neki način objašnjava ili pojašnjava značaj nekih savremenih, ali opet tradicionalnih tehnika i taj rukopis njeguje na jedan poseban, specifičan način. Dragocjen je sa mnogo aspekata, tim prije evo što se pruža mogućnosti mladim autorima i likovnim stvaraocima da posredstvom grafike iskažu neke lične poetike.